mwabonye mu bafashwe muri aba bibye telefone harimo witwa Tuyikunde Cedric, we arakekwaho iki cyaha cyo kwiba telefone bazishikuje, afite imyaka 18 buriya. Rukiriza Hakomeye Jean Paul w'imyaka 30 nawe arakekwaho icyo cyaha cyo kwiba telefone. Ngabonziza Patrick w'imyaka 29 nawe arakurikiranwaho iki cyaha. Mu ntangiro y'umwaka hano mu karere ka Bugesera abantu bagera kuri 6 bishwe, bariya bantu mubona 8 barakekwaho kuba baragize uruhare mu rupfu rwabo. Uru rupfu rero rushingiye ku bintu bitatu: ubutumwa ku bishora muri ibi byaha, kubabwira ko muri make icyo bakora cyose, uburyo babikora kose, ntabwo byabahira, ntabwo byabagwa neza. It's Art in UK. Mwagize neza kwitabira ubutumire bw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ibi ni ibikorwa dusanzwe dukora by'ubufatanye hagati y'itangazamakuru n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Tukaba rero uyu munsi ibikorwa twabizanye mu karere ka Bugesera, aho twaje kwegereza serivisi abaturage. Ni mu rwego rwo kugira ngo umuturage wagannye RIB serivisi mugereho mu buryo bworoshye, akaba ari bwo buryo tubona bwiza bw'imikoranire. Aho bishoboka no mu zindi ntara no mu bindi bice by'igihugu tuzahagera. Ngira ngo mumaze kubona abantu tumaze kubagaragariza, bari abantu bagaragaye mu bikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubujura. Ariko igikorwa nyamukuru cy'uyu munsi ni cyo gusubiza telefone 140 zibwe, tukazisubiza ba nyirazo. Zaribwe, batanga ibirego, zirashakwa, zirafatwa, ziraboneka. Tukaba uyu munsi tugomba kuzisubiza ba nyirazo, ariko tugira ngo dutangireho ubutumwa ku bishora muri ibi byaha, kubabwira ko muri make icyo bakora cyose, uburyo babikora kose, ntabwo byabahira, ntabwo byabagwa neza. Uko rero mubibona hariya zira telefone mwabonye ni telefone 140 zafashwe zishingiye ku birego biba byaratanzwe n'abantu. Iyo telefone bayikwibye ukaba ufite ibyangombwa byayo, ugatanga ikirego, turayishaka ikaba yafatwa. Ishobora gufatwa byihuse mu gihe gitoya, ishobora gufata ukwezi, ariko icyangombwa kiba gihari n'ikigomba kumvikana n'ubwo bushake bwo kuzishaka. Hafashwe telefone 140 zifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 40. Ugereranyije nka telefone imwe zirarutanwa ibiciro, ariko ufashe ikigereranyo ushingiye ku mubare wa telefone ugashingira no ku giciro rusange asaga miliyoni 40, urasanga telefone imwe iri hejuru nk'ibihumbi 280 by'amanyarwanda. Izo telefone zibwe mu karere ka Bugesera, abazibwe batanga ibirego hano mu karere ka Bugesera kuri sitasiyo ya RIB zitandukanye, muri sitasiyo za RIB zitandukanye zo mu karere ka Bugesera. Bariya abantu mwabonye rero harimo, ubundi mwabonye ko ari 11, harimo 3 bakurikiranyweho bafatiwe muri ibyaha by'ubujura, n'abandi 8 mu byaha by'ubwicanyi. Iyo tuvuze ngo
iki gikorwa nyamukuru no gutanga telefone ariko tugatangiraho n'ubutumwa. Twifuje ko nubwo igikorwa nyamukuru ari ugutanga telefone kuzisubiza ba nyirazo, ariko noneho tubabwira ibikorwa bimwe bitemewe n'amategeko tugomba guca no guhana, tutagomba kwihanganira, ndetse n'ababyishoramo nta mahirwe bafite, byanze bikunze baba zafatwa. Bariya mwabonye harimo nk'uko nabivuze batatu bakurikiranyweho ubujura bwa telefone. Iyo tuvuze ngo ubujura bwa telefone, umuntu hariho bariya bafashwe barazibye, ariko noneho niyo tuzikurikirana hariho n'abazigura. Abazigura iyo tuyikurikiye tuyisanga mu iduka cyangwa se tukayisanga kanaka yarayiguze, wayiguze nande n'umujura. Ubwo icyo dukora nuko telefone ifatwa. Hano ubutumwa burimo niki: niba waraguze telefone ukayigura n'umuntu utari nyirayo, ubwo no kuvuga ngo wayiguze n'umujura, igihombo kikujyaho. Bitanga ubutumwa ngo mbere yo kugura telefone yakoze, banza umenye ko iyo telefone uyigurisha nyirayo, naho ubundi igihombo kizakugwaho. Hari nizo dusanga mu maduka. Iyo dusanze mu maduka turazitwara, hariho ababasha kwerekana ko bayiguze, akerekana ko yayiguze, ariko nanone yayiguze n'utari nyirayo. Aho ngaho aba bantu bacuruza telefone zakoze mu maduka turabasaba ko bagomba nabo kugira amakenga, kuko igihombo nibo kijyaho. Ubwo harimo kategori uyiguze akayikoresha, ayiguze n'uwayibye, cyangwa se uyiguze agamije kuyicuruza. Ariko abo bantu rero bazigura bagamije kuzicuruza, ntibatize umuhinga aba bantu, kuko uramutse uyiguze ikaba itazafatwa, ikaba itazagira uzayigura, byanze bikunze ibi bintu byacika. Rero ubutumwa burimo hano, turaburira abantu kugura telefone zakoze, ugomba kuyigura na nyirayo, ukamwaka ibyangombwa, ugasigarana na nimero y'irangamuntu ye igaragaza ko ari, naho ubundi igihombo kizajya kibageraho. Kuko nyiri telefone, ibi ni ibyaha tutagomba kwihanganira hano mu Rwanda. Ntabwo ugomba kuba ufite wariguriye telefone yawe, wariguze laptop, murabona harimo na za tablet, wariguze ikeneye kugira ngo uyikoreshe. Ntabwo rero umuntu agomba kubaho abantu bagomba kuzitwara abandi bakumva ko byarangira aho ngaho. Mwabonye mu bafashwe muri aba bibye telefone harimo witwa Bikunde Cedric. We arakekwaho iki cyaha cyo kwiba telefone bazishikuje, afite imyaka 18 buriya. Rukiriza Hakomeye Jean Paul w'imyaka 30 nawe arakekwaho icyo cyaha cyo kwiba telefone. Ngabonziza Patrick w'imyaka 29 nawe arakurikiranyweho iki cyaha, arakekwaho iki cyaha cy'ubujura bwa telefone. Abandi rero mubona bafashwe ni bariya abantu 8, bo bakurikiranyweho ibyaha. Ngira ngo mu minsi yashize twagiye twakira ibirego ndetse tugakora iperereza ku byaha by'ubwicanyi. Mwumvise mu ntangiriro y'umwaka hano mu karere ka Bugesera abantu bagera kuri 6 bishwe. Bariya bantu mubona 8 barakekwaho kuba baragize uruhare mu rupfu rwabo. Uru rupfu rero rushingiye ku bintu bitatu. Icya mbere ni amakimbirane yo mu ngo, cyane cyane ashingiye ku mitungo, gufuha hagati y'abashakanye ndetse n'ubusinzi. Icyo kintu cya mbere, amakimbirane yo mu ngo, niho ubona ateza umurindi byo kwicana. Hanyuma harimo no kwihanira, bagafata umuntu ngo wari ugiye kubiba, cyangwa se wari ubibye igitoki, wari ubibye itungo runaka, bakamufata bakamukubita, ugasanga bamwe baragwa kwa muganga kubera ko bamunegekaje.
ibyo byaha byo kwihanira n'ibyaha bitemewe, ndetse byose urumva ko ari hagati y'amakimbirane, nabyo urumva ko ari ukwihanira. Mu by'ukuri hano muri bariya hari abo twagiye tuganira tukababaza se aya makimbirane yo mu ngo ashingiye ku mutungo no gufuha. Iyo uvuga ifuhe, ni ifuhe rishingiye ku busambanyi hagati y'abashyingiranywe, ugasanga umwe yishe undi. Turasaba abantu ko ubuyobozi nicyo bubereyeho, kuko kuvuga ngo uramwishe ngo kuko yari yakwibye itungo cyangwa se yagurishije umutungo wawe hagati y'abashakanye cyangwa se rya fuhe rishingiye ku busambanyi ukamwica, mu by'ukuri nawe ubwawe nubwo umwishe ikiba kigutegereje n'igifungo cya burundu. Turavuga igifungo cya burundu. Urukiko ruramutse rubahamije icyaha bahanishwa igifungo cya burundu. Ibi rero ni ibintu tubwira abantu ko niba wahemukiwe ukihanira bikarangira nawe ubwawe ufunzwe, ubwo nta nyungu irimo, ibirimo ni igihombo gusa. Dusaba abantu rero ko ibyo bintu byo gushaka kwihanira babireka, babivamo. Niba umujura afashwe agezwe mu buyobozi, biri hafi, polisi biri hafi, n'izindi nzego dufatanya zose ziba ziri hafi. Ntabwo inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano ziri kure ku buryo ushobora kuvuga ngo wazitabaje ntizikugeraho. Oya, aho ngaho ni kwa gukoreshwa n'uburakari, uburakari bukagusaga, bwamara kugusaga ugakora amarorerwa nk'ariya yo kwihanira, bikarangira umwishe, bikarangira nawe ufunzwe. Igifungo cya burundu gifite ingaruka ziremereye. Iyo urebye ukavuga ati nkawe ubu ngubu hariho bamwe muri bano bafashwe abicuzaga abana be, avuga ati abana banjye ndabasize. Urabasize byo, ari nyina yabataye cyangwa se ari nawe urabasize, kuko ni igihano cya burundu. Abantu bareke gukoreshwa n'uburakari, bareke gukoreshwa n'uburakari. Byose ibi byaha bimwe na bimwe nk'ibishingiye ku makimbirane yo mu ngo ntabwo ari icyaha kiza ijoro rimwe, birakura, biza babibona. Icyo tubabwira ni uko mwabonye ko mu bafashwe abenshi ari abagabo, nako ni abagabo gusa, si na benshi. Buriya nawe nabo bagombaga kugana Isange niba barahohotewe. Ihohoterwa ryo mu ngo ushobora kuba ihohoterwa ryo mu ngo rishobora kuba rishingiye ku mutungo, adakora ku mutungo cyangwa awusesagura, cyangwa se wa mutungo awujyana mu rundi rugo rw'inshoreke. Impande zombi, uwahohotewe ari we wese afite uburenganzira bwo kujya gutanga ikirego ku Isange cyangwa sitasiyo ya RIB imwegereye. Ab'umugabo, ab'umugore, ntabwo Isange yabereyeho igitsina kimwe, ni iy'abashakanye, ab'umugabo, ab'umugore. Maze mumfashe mutange ubu butumwa abafatanyabikorwa beza. Ntabwo Isange yabereyeho abagabo gusa. Bimwe abagabo bagenda bakoshyana hariya ngo umugabo ngo wakubiswe ngo yitwa iki, ntabwo ari byo. Niba umugore wawe yagukubise ukifata ntiwihanire, ntabwo ari igikorwa cy'ubugwari pe, ahubwo ni igikorwa cy'ubugabo, kuko wabashije kudakoreshwa n'uburakari. Ubutaha nitwongera guhura nzabagaragariza imibare y'abagore bakurikiranyweho ihohoterwa ryo mu rugo, ibirego byatanzwe n'abagabo. Ntabwo kuba umugabo ari ukwihorera, ahubwo kuba umugabo ni ukumetiriza situation, uburakari wari ufite ukabuyobora ntibukuyobore, ikibazo ukagisohokamo neza, ariko ukagisohokamo mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubuyobozi burahari. Iyo tubivuga dutya tuba tugira ngo abantu bahindure imyumvire, bahindure imyumvire.
ubuyobozi bw'u Rwanda, ubugenzacyaha, polisi n'izindi nzego zose zibanze zibereho umunyarwanda uwo ari we wese n'umuturarwanda. Ntabwo iyo uje gutanga ikirego tukubaza ngo tureba ngo uri umugabo cyangwa uri umugore. Ibyo ntibitureba, tureba ko uje wahohotewe, nta kindi. Mudufashe rwose aho ngaho muhasesengure. Mumaze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga abagabo bakubita abagore, bariya barakurikiranwa. Buriya ntugire ngo barakurikiranwa, ntabwo bivuga ngo kuko ari umugore baramureka. Oya, itegeko rivuga ngo umuntu uwo ari we wese. Umuntu rero iyo bavuze umuntu, ubwo bavuze igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Maze ikindi gitangaje, ibintu byateye by'iki gihe, umuntu ari gukubita undi, ari kumukora mu matwi, abandi bari gufata content. Isi yarahindutse, isi ya none yarahindutse. Nta gutabara kukibaho, ahubwo kumva barogeza ngo reka nifatire. Buriya ubupfura bwagiye hehe? Biriya ni ibiki? Undi nawe agashyekerwa kuko ngo abona bari kumufilima, agaterana akabi gasekwa nta keza. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Biteye n'isoni kubona ushobora guhagarara nk'umunyarwanda muzima, muri responsable, abantu bashyamirana ntimubakize, ahubwo kumva mu majwi inyuma ngo mujebe, ngo mukore mu matwi, ngo ibintu nka biriya ni ibiki? Ubupfura bwagiye. Isi ya none iteye ubwoba, aho kugira ngo umuntu atabarwe babanza gufata content. Sinzi icyo twakora. Ubwo nituza kuganira muratubwira. Ibyo ari byo byose namwe muri kubiseka, bigaragaza ko mubigaye, mugaragaza ko mubigaye. Umuntu agafata ngira ngo ubutumwa bwumvikanye. Muri bariya rero bakurikiranwa harimo uwitwa Nyandwi Charles, Banganirora Edison, Twakira Yusuf w'imyaka 59, Uwikunda Sumaila w'imyaka 21, Seremera Celestin w'imyaka 49. Aba bose hamwe n'uwitwa Mugisha Emmanuel w'imyaka 20, Ndatimana Jean de Dieu w'imyaka 28, Habimana w'imyaka 25. Aba bose bakurikiranyweho ibyaha by'ubwicanyi. Ni ibyaha by'ubwicanyi byagaragaye mu mirenge 6 mu karere ka Bugesera, muri Rweru, Gashora, Kamabuye, Ntarama, Mayange na Ngeruka. Ni ibintu tuvuga ngo aho ngaho hose hari inzego, ari za polisi, ari n'iza RIB zirahari. Turasaba abantu ko rwose bareka ibi bintu byo kwihanira. Ibyaha rero bakurikiranwa harimo ubwicanyi n'ubujura twabivuze. Ubwicanyi ni icyaha gihanwa n'ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Bariya baramutse babihamijwe n'urukiko, igihano bahabwa ni igifungo cya burundu. Wumve ko iyo bavuze ngo igifungo cya burundu, burundu ni burundu nyine, gusohokamo ni exception, ni imbabazi za perezida cyangwa se wapfuye. Wumve ko ibihano biba biremereye, nibwo wasohokamo imbabazi za perezida cyangwa wapfuye. Mwumve ko biba biremereye. Iyo tubivuga tuba tubivuga ngo abantu bumve, mbere y'uko usagwa n'uburakari ugakora icyaha, ujye wibuka n'ingaruka zishobora kuvamo. Igihano cya burundu ni igihano kiremereye. Tubwire abantu ngo wikoreshwa n'uburakari, gana inzego, aho kugira ngo nawe ugwe muri icyo cyaha cyo kwihanira. Ndetse nta nubwo kuvuga ngo niwica umuntu hano mu Rwanda byanze bikunze bitinde bitebuka buzafatwa. Rero twumve ko
ibi byaha biba biremereye babyirinde, babigendere kure, birinde gukoreshwa n'uburakari, birinde no kwihanira. Ikindi rero ni iki cyo kwiba gihanwa n'ingingo y'166. Igihano ni umwaka umwe kikagera ku myaka 2 n'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Ariko iki cyaha cyo kwiba cyo cy'ubujura kigira n'impamvu nkomezacyaha. Impamvu nkomezacyaha igaragara mu ngingo y'167 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ibihano ku cyaha cyo kwiba, iyo kwiba byakozwe n'abantu barenze umwe, ibihano nabwo biriyongera. Muri make ku bijyanye n'aba bantu twaberetse ku byaha 2 nibyo